Housing numit yung bapong tarani thoy tarak pagaloy na Manipuri da numit yung bagi pau tabirasi. Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajadi ahan bada maru iba pau Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi ahan batangka ki bot thadana kadaba matam ngasi tharga numit mangani khakta ngaide bot khombagi tabaksu khamthengna kalle Manipurda COVID-19 positive oibagi sang tapna hantarakli ngarang myo yangkai nauna positive oikhi Uttar Pradesh Bidhan Sabha Mikhalgi manga suba tangka ki bot khombagi tabak khamthengna kalle amishung Lebak asigi oina hujik phawbada COVID vaccine dose koti 183 lakh yangkhaini thoi hena kapkhre Lebak asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 ke anuba case hengalakliba asi yenglaga aikhoi pumnamakna cheksin minasi Sahi tara manga tagi tara nipan phawbagi manungda leiba angangsing yauna vaccine kapa yarba miyoi singna athuba matamda vaccine gi dose suna kapthokpiyo amashung atopa miyoi singbusu vaccine kapada mateng pangpiyo Laiseta sitagi ngakthoknaba face mask chupiyo puttaru ki social distancing thambiyo maimit singna tathokpiyo khutsa singna hambiyo COVID-19 gamari lainaba ipau singi damak National Helpline Number sing 011-2397-8046 amashung 1075 ta aduga Manipur ki helpline number 0385241168 amashung 180034531818 ta phone tawbiyo Hawjik mapungoiba pau Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi ahan batangka ki bot thadana kadaba matam ngasi tharaga numit mangani khakta ngaide bot khombagi matam su numit humni khakta ngashi lopaga loinana tungan ba rajniti dol singi lojingba sing amajung star campaigner singna tangka asigi damak bot khombagi thabak kana sathari tungan ba mafam kaya da Mikhalgi mitin kaya pangthoknari Khundrakpam Bidhan Sabha Kendra ki manuk chanba Chambai ground da BJP Khundrakpam mandal na chinduna nomagi oiba political conference ama pangthokli conference asida Mukhyamantri N Biren Singh BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi Works Power RD and PR Mantri TS Biswajit Rajya Sabha ki MP Maharaj Laisemba Sana Jaubana Chingbana wangang laduna Kendra sigi BJP ki mirep oriba Thangjam Mohindro Singh ki damak bot khomli Amarumda Wangkim Bidhan Sabha Kendra ki BJP ki mirep oriba Yumnam Nabachandra Singh ki firal chingkhatpa ki thauramsu pangthokli Thawbal ki hawkha mamang USDA ground da pangthokpa miyam gi mitin amada Mukhyamantri Nongthombam Biren BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi Kendra ki Shiksha amachung Mapal Thogram Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Rajya Sabha MP Maharaj Laisemba Sana Jawba yauna dol ki luchingba kayana charuk yaki Marak asida Thangmaiban Bidhan Sabha Kendra da Janta Dol United ki mirep oriba MLA KS Joy Kisan ki miyam gi mitin amasu Tarungkhul da pangthokli Ahan batangkak asigi oina Bidhan Sabha Kendra kuntra nipanda tha asigi kunipanda bot thadana kani Manipurda COVID-19 positive oibagi sang tapna hantarakli ngarang myo yangkai nauna positive oikhi positive oibagi sang sada 3.8 ni Raija ki Hakshel Bibhag nang karang numidang waram thokpa chero lamada hai haukiba pung kunmari da puna sample lising amai chahum yangkai ni thoi test tawbagi manungda myo yangkai nauna positive oikibani Hairiba matam asida COVID na naba miyoi marphumathoi naba phakiba apunba masing lakama lising kuntrahumdoi chamapan kunmapan chure naba phabagi sangsa da marphutara nipan dasmik chino manga ni haujik active case chamga humpu manga leidi Raija siki oina hujik phawbada punna COVID ki vaccine dose lakuntaruk lising marphutaruk chani marphu manga kapkhre Ahanba dose ki oina laktara manga lising mari chamani phutaret amashung ani suba dose kina laktara mathoi lising kunmari satruk marphu manga aduga precaution dose kina lising yangkai taret chamri yangkai humdoi kapkhre ngasi ki oina ayuk pung tara mathoi phawbada vaccine dose kuntra mari kapkhe Development of Northeastern Region Mantri G. Kisan Reddy na haidi awang nungpok damdamasi Micro, Small and Medium Enterprises MSME ki machak matum marang kaina leiba lamdam amani
मदुगी मनुंगदा लौ सिंगु चिंजाक सेम साबा टूरिज्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर न चिंगबा याउरी महंग हाई लमदम मसी चाखुथानबा होनबदा मजाक मतुम मरांग कायना लेबगा लोइनाना लम मसीदा हेना चाखुथानबा होनबगी तंगाई फदबा लei श्री किशन हाई MSME बु हेना फगतहानबा होनबदा केंद्र सरकारना अयनबा मिनेंग चंगली मसीगी खुदोंग चाबसिंग असि लमदम मसीगी मियामना लौहोंगनबा होनगदबनी मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड के संगमाना ngarang ईस्ट खासी हिल जिला की लाइजेमदा हेल्थ सब सेंटर अमा हांगदोखरे श्री संगमाना हाई हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फगदानबा होनबदा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकारना अचौबा थौदांग लौरी सरकारना पाइखलिबा मिशनसिंग असिना मियामगा अना लायंगी थबकदा हेना खुदोंचाबा पीगनी नौना हांगदोकलिबा हेल्थ केयर सेंटर असिना लाइजेमगी लमदमगी खुंगंग तरुकता अना लायंगी थबकदा खुदोंचाबा फंगहलगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखलगी मंगा सुबह टंका की बोट खोंबगी थबक खमतेंगना कल्ले टंका असिगी ओइना था असिगी कुंतरेता जिला 12 की पुन्ना विधानसभा सीट 32 बोट थादनगनी टंका असिदा पुन्ना मिरेप 732 लंबा तोंगरी तुंगन तुंगन पर राजनीति दल सिंगी स्टार कैंपेनर सिंगना मागी मागी मिरेप सिंगी दमक बोट खोमनरी अमेठी अमसुंग प्रयागराजदा ngasi pangthokadaba miyamgi mitinda प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगांगनी काइसरगंज बाइराज अमसुंग बस्तीदा pangthokadaba miyamgi mitin singdasu बीजेपी लुचिंगबा अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह छरुक यागनी कुशीनगर अमसुंग वाराणसीदा ngasi pangthokadaba miyamgi mitin singdasu ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह वांगांगबगा लोइनाना दौलसिगी मिरपसिंगी दमक बोट खोंगबदौरी अमरोमदा उत्तर प्रदेश विधानसभा की ngarang pangthokiba marisuba tangka की मिखलदा 4 पुरोम यौना बोट थादनकी मिखला तुदा जिला 5 की विधानसभा केंद्र 59 दा बोट थादनकी पुन्ना मिरेप 7 ना तंकक असिदा लंबा तोंगरी कोविड-19 की येंगलगा मिखलगी दमक तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांग सिंह निंगथीना ngaktuna बोट थादनकी लेबाक असिगी ओइना हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 163 लाख 52 हेना काखरे हक्सेल मंत्रालय हाई ngarang की ओइना कोविड वैक्सीन डोज 1,36,000 हेना काखी हौजिक फावबदा हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर अमदी सहीहुंपु मथकी मियोइसिंगदा प्रिकॉशन डोज कोटी 1,30,000 हेना काखरे NCP लुचिंगबा अमसुंग महाराष्ट्र की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री नवाब मलिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना मथंग थागी अहुम फावबा कस्टडी दा थमनबा डिमांड लौखरे महाग टेरोरिस्ट दाऊद इब्राहिम गा मरी लेनबा सेंजा थमजागी केसेस सेनबगी दमक ngarang एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना फावनी महाग स्पेशल जज राहुल रोकादेगी ममांगदा पुथोकलबा मतुंगदा निमित 15 गी कस्टडी दा थमदुना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी असिना वहंग पाहुंग चथगदौरी लेबाक असिदा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम हौदोखिबा ngasi sahi 3 mapung phare स्कीम asi 2018 गी फेब्रुवारी 12 दा हौदोखिबनी स्कीम असि लेबाक असिगी लौमी की इमुंगसिंगदा लौ सिंगु की थबकदा खुदोंचाबा कया पितुना लागली स्कीम असिना सोतना लेरबा लौमी सिंगी इमुंग मनुंगसिंगदा सेलगी तेंगबांग पितुना लौ सिंगु की थबकदा हेना फगदहानबा होनदुना लागली स्कीम असिगी मखादा हुजिक फावबदा लुपा कोटी 1,40,000 हेना लौमी सिंगे अकाउंट हक्तिंगना ट्रांसफर तौबगी थबकसु लेपलेटना चथरी इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री असिनी वैष्णोना नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ngasi फोंगलगनी मसिना डिजिटल मैन्युफैक्चरर की लमदा अचौबा अवोनबा अमा पुरकपा ngamlagani मांगना हाई एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग असिना लेबाक असिगी मैन्युफैक्चरिंग अमसुंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की लमदा चाउना अवोनबा पुरकलगनी रिलीज तौबगी थौरम असिदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर अमसुंग अतै मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग सरुक यागनी लोसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क सुपा फुट तरुक लामना लेबा खुचा मति माइमी तरु तराना थंबा हाइबा अचंबा थौंगसिंग असि ngakna चटपिनबा अमुक हन्ना निंगसिंगजरी अरुइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर विधानसभा मिखलगी अहानबा टंका की बोट थादनगदबा मतम ngasi थारगा निमित 5 नि खक्ता ngaire बोट खोमबगी तबकसु खमथेंगना कल्ले मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी सांग तपना तपना हंतरकली ngarang myo yangkai नौना पॉजिटिव ओइकी उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखलगी मंगा सुबह टंका की बोट खोमबगी थबक खमथेंगना कल्ले अमसुंग लेबाक असिगी ओइना हुजि फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 163 लाख 52 हेना काखरे पाउलोजरे